na kuri andu metagwo wa Embu andu aya mationanaga ruheni Mbere na Embu nita makoragwo monanaga tari ngoma na thomi na umenye kaundu kangi gatheti ni ratwira atiriri taru Miss Mbarire na Kathuri na Dr. Kumantha maimite apa Embu Now, the pundits say they are likely to share the Runyenjes and Manyata votes, Yes. but with the possibility of still scooping a sizable number of Mbere votes with the running mates dynamics as well as Deputy President William Ruto's influence in the region. Ruto ni igitwo muno guku Embu na nginya kuria mwena wa Mbere na iyo ni gateithiriria mundu uri gukorwo mwena wa Ruto. Cecily Mbarire aretwo Karinda. Na Cecily Mbarire en experience ya miaka mingi utongori-ini. Actually karete miaka 20 bunge. Riu Karinda ari. Negwetha Karinda. Agioke akiurio ciuria ni andu a Embu. Reni Kivuti nake ni tumwethe okiurio ciuria ni andu a Embu. Emilio Kathuri wa Jubilee orio ciuria ni andu a Embu. Na mundu gwitwo Kumantha onake orio ciuria ni andu a Embu. Tothie page 20. Heriri page goko central goko Mount Kenya ri ni kuratiika awana siasa ni maratwira tuciare ciana nyingi pa family. No andu aria tutaga experts ni maratwira tutikarumirire ateti. The proponents of bigger families in Mount Kenya seek numerical advantage in the elections. No he mundu wa gikundi gitagwo riri Federation of African Women Educationists. Atumia aria thomu gitaru-ini kia Africa aretwo Cecilia Wajiko. Araiga it is nonsensical to tell the poor to continue giving birth like rats. Yathoma miario yake dikindu ni urimo kwira athini mathie na mbere na guciara tambia kana tagara. We need planned families that reflect the realities of the world today. Ni tukwenda family twifange ge family nigetha maundu macio matwarane na uria thi itarie umuthi tondu riri Njoroge wajira ciana iriki. Yes. She says that politicians are only interested in votes and will not mind whether you give birth to 1,000 children for whom to feed you will have to turn to begging. Yeah. Wage ciana nyingi no kihoire nigetha ukiote gukimarera ni kuri njira itiganite cia gubanga uciari iria andu mangikihũthĩra. Contraceptive ni 5%. Contraceptive ni ki ni njira cia gubanga uciari ni dawa ni dawa icio ihũthĩragwo ni 5% ya andu aitu. Kuratuika atiriri mundu gwitwo Joseph Kaguthi ni umwe yari PC na woman rep wa Kiambu Gathoni wa Mucoba ni makoretwo makiuga kire-ini gwitagotia king'ang'a-ini atiriri ati the region should marry more wives to preserve the community numbers. No anyitai tugia atumia aingi nigetha tuturie uingi witu. Haya mubunge wa hendio ari mubunge Jamle Kamau ari mubunge wa Kigumo gatakati ka mwaka wa 2013 na 2017 ni athondekete ni aruguritie mubango wa kuhe o mutumia wothe wina ihu kana wina nda girishi wacamanio nawe wina rio igere ukaguthwo mitiri. No he mutumia wa maendeleo ya wanawake uretwo Lucy Nyambura eno ndu arauga haha tareke ndi uthome na githungu taurire maitu. She urges residents ni arera aikari a guku Mount Kenya to ask themselves meyurie why the rich shun polygamy and large families. Niki gitumaga andu aria tongu na mena indo ugakora ndai na atumia ingi na ndai na ciana nyingi kana ndai na family nene ina ciana nyingi. Urakora mundu na ciana igiri ithatu ithiete muno inya na ena uhoti wa ciana nyingi no na no arere ona gicagi kigima no ndari na ciana nyingi ugo ndari na family nyingi no ithuĩ Njoroge tutari kindu ri ni ithuĩ turenda mutumia kino mutumia buruburu mutumia Kayore mutumia Githurai we utari no uhoti utari na kindu ri